эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалшам вешімдікі да қаға бойлы мәлімат. Владимир Путин халқара байқшуға ерлі мотоциклде келді. Қарасу базар районын секендері Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнен көріштілер. Қырым мұсылманлары Құрбан байрамны қайдетейлер. Жұмқыретмізде діни байрам насыл кече. Қырым көпірінде демір жол қысмы 60%-ға ярықланды. Сания Сетарованы хасталықтан құртармақ үшін 2 миллион рублей керек. Қырымда клифдайвинг бойынша халқара ярышларда іштірак етмек үшін спортшылар чешіт мемлекетлерінден топландылар. Еді $1000-ны кім елде етті. Ақярда Русия президенті Грифон адлы операны бақты. Шернан тарихы ақында уникаль саналаштыру в Херсонес Таврический Девлет Қорух музейінің Лиман районында яңы санада қойылды. Владимир Путинен берабер шерифлі мұсафырлер арасында Русия Федерация Акиметінің вице-премьер-везірі Ольга Голодец, Русия мединет-везірі Владимир Мединский, Қырым елбасшысы фальжилер, жемат векілері вес студентлер олды. Президент иле бераберлікте Херсонесте Грифон спектаклінде булундам. Пек күчлі парлах тей суратлар, земаневи технологиялар, хадеми мемарлық ве артефактлар, аретті қалдырған киімлер актерларының истидатлы ижрасы. Ве ватанымыздың чоқ астырлық тарихы, узулмес улғаны ве несілден несілге кечкені дуйғысы. Мехязлы театраль чықышлар ачық havada Қазими Херсонесте учсана мейданында кечті. Саналаштырымның Мойлефы Вячеслав Игнатов митрополит Тихонның пьесасы өзерінде Эка Усмор ве музей сақчысы ақта тариф етті. Олар шер тарихның мой мананелерінде сияхат етелер, оларға сырлы Грифон ярдым ете. Бұл қартал башлы Арслан Херсонесінің сабық тымсалі. Спектакльні яңы санада істегенлер епсі августың 10-дан сентябрінің 28-іне сейір ете білейлер. Қырымға чоқсы туристлер Керіч боғазындан кечкен Қырым көпірінден келелер. Бұақта Сергей Аксенов президентнен көрішкен вақыт қабіретті. Бұл сене январь айының башындан көпірден 2,5 миллиондан зияде араба кечті. Олардан 34 беңі автобус ве 405 беңі юк машиналары. Қырым көперінің фал құлануы Қырым шифаханелері орта қарарда 80%-ға толдырмаға имкан берді, кемер регионларында 90%-ға. Бұндан ғайры Сергей Аксенов президентке Қырымда фиятлар ұжызлануы ақта болдарда. Шымды Русияде екі меркез құруджилығында çalışқан тижари муэссесе көрсетілігі бойынша иш алып барыла. Фиятларының көтірілігі афсузки чезмеге чаре йоқ үміті темасқы Қырым көпірінде дәмір йол еніліш ачылса бұл суал чезілер. Юк ақымы башқа фият сиясетіні берер деп үміті темас. Қырым Русияның ятырымлар рейтингінде 16 ноқтаға көтерілді. Бұақта яңылейқалар бойынша стратегик тешебіслер агентлігінің генераль мудирі Светлана Чупшева білдірді. Енді ярмада Русия Федерациясының 10 регионы жедвеліне көре. Жедвелге кірген регионларда бизнес үшін яқшы шаретлер яратылған. Опросы в рамках национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов показал, что сегодня фронтально по всем показателям, 45 показателям, Республика Крым показывает существенное улучшение. В разы сокращаются сроки подключения к инфраструктуре, количество процедур, финансовых затрат. Конечно, еще много что предстоит сделать, но точно, вот я говорю, вот эта переломная тенденция, она произошла, и сегодня очень важно не сбавлять темп. Елмон сонуна же бизнес ве уқу құрчалайчы дәрелер арасында рақами темел көрсетілеже бұл система ярдыманен иш адамлары темелі олмаған тешкеревлерге ве қанундан тыш әрекетлерге шикает ете білелер. До 15 декабря эта платформа должна уже работать в целом в Российской Федерации. Мы уже сформировали, зарегистрировали некоммерческую организацию, оператора этой цифровой платформы, которую учредили 4 крупных деловых объединения и правительство Российской Федерации. И уже сейчас отрабатывается регламент взаимодействия с силовыми ведомствами, с МВД, со Следственным комитетом, Генпрокуратурой и ФСБ.
Қарасу-Базар районын Юздендияде сакені сентябрінің 8 күні кечежек ерле шураларға екене сайлавлар бойынша топлашуға келділер. Мұшаверені Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек кечірді. Корышевде рейберовде Қырым татарларының иштирагы музакире етілді. Тафсилатлы малюмат невбеті келіп қамызда. Анта маулана фансурна лал қаумил кафирин, валхамдулиллахи раббил аламин. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің Қарасу-Базар районын жематчыларынен Корышевой имам оқылған дуадан башлана без байлан көйінде төгерек масса этрафында Қырым парламентіне сайларға азырлық ақта музакире кете. Нам нужна сила. Нам нужны люди, которые будут облечены властью депутатской, властью исполнительной. Альберт Кангиев Қарасу-Базар районда сайлав штабның реберыдыр айта ки рейберевнің нәтижелері команда сайлавдан әвел насыл çalışқанына бағлы. Бұ команда мутехасыслар, агитаторлар ве көзетежелерден ибарет. Выбор — это непростая работа, это очень много ингредиентов, которые необходимо между собой скомпоновать, обобщить, повлиять на те или иные процессы, для того, чтобы был результат. Қарасу-Базарның 16 көйінден намзет туған көйінің шурасына кермек ниетінделер. 75 мебустан ибарет теркіп 5 елға сайланacak. Қырым татарларының қатнашмасы яқшы олacağını тек Қарасу-Базарда дегілде. Ярмаданның башқа регионларында да беклейлер. Явка будет достаточной для того, чтобы говорить, что крымские татары полноценно интегрировались в политическую жизнь нашего региона и в целом страны. Участие в выборах позволит иметь своих представителей, обрести возможность влиять на повестку, на развитие своего района, города. И, конечно же, от участия каждого зависит то, каким он будет. Город, район. Қырымның Девлет шурасына вегерлі шуларға сайлар сентябрінің 8-інде кечежек. Бұ екәне рейберев күнодыр. Эльмаса Блакимова, Диана Бекмамбетова, Виталий Голубев, Миллет Ичун. Қожаман байк-шоуға Урал мотоциклде Владимир Путин келді. Онымен бәрабер фестивальге Қырымның елбашчысы ве Ақяр губернаторы Михаил Разважаев етіп келділер. Мерасим енді 10-шы сефер кечірілі. Фестивальны «Ночные волки» адлы мотоклубы тешкілетті. Анда бұлынған мұхбиріміз Мухаммед Зекиряев епсі тафсиятларыны біле. Харакимді веттерден япылған курткада Владимир Путин байк-шоуға өз Урал мотоциклінде Қырым елбашчысыны Сергей Аксеновны ве Ақяр губернаторны Михаил Разважаевны кездірмеге давет еті. Мотоциклерінде милли тимсалер Гасфор дағына yol алған колонанен берабер байкерлер ве «Ночные волки» клубының ребері Александр Залдастанов болуна. Владимир Путин мотоциклер компаниясында байк-шоу кечірілген ерге етіп келе. Санаға көтеріле ве іштирақчыларны фестиваль ачылывынен қайырлай. Очень рад вас всех видеть. И очень приятно, что вы продолжаете эту замечательную традицию, начатую 10 лет назад. Я уже не говорю про то, что это хорошее место. Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. Хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоцикла, и всех, кто сердцем и душой относится к нашей родине. Владимир Путин Ақяр шерінде кечірілген байк-шоуға әнді үшінші кере келе. На мотоцикле ездишь, в коляске могу. Ну и вообще на мотоцикле я автомобилист, не мотоциклист. Не, президент мастер, поэтому ничего. Было не опасно. Руководитель, видно, что с мотоциклом знаком, соответственно. Для меня маловато была ниша, но тем не менее. То есть главное, что мероприятие хорошее, у людей хороший драйв был. И на самом деле вот так на подъеме, то есть все это ощущается. Спасибо Владимиру Владимировичу, он Крыму уделяет Севастополю особое внимание. Поэтому для людей это тоже очень знаково. Сайхы көстермек үшін «Ночные волки» адлы тешкілятының ребері Владимир Путинге күрк шапкесіні бағышлады. Бутун дүниядан 50 бинден зияде адам вези маневи мотомашина топланды. 30 яшлы Юрий Бойле мерасимде баранжы кере болуна о Санкт-Петербург шерінден келді. Да, действительно, я приехал первый раз, собирался посетить это мероприятие еще в прошлом году, но не сложилось там, буквально опоздал на день.
Пообещал себе, что приеду в этом году. И вот я здесь. 40 яшлы Андрей Голливуд фестивальге Химки шерінден келді. О мотоцикленді 500 километр yol кечті. РКШ Русия бойы кезіне осмурлік чағында Карпаты адлы мопед алған сон мототехниканы севі башлады. Для того, чтобы быть, если говорить о том, чтобы быть настоящим мотоциклистом, то, во-первых, он должен любить путешествовать на мотоцикле. А для того, чтобы любить это делать, нужно обладать определенным набором характера. Вот, потому что это жарко, ветрено, пыльно и дождливо. Тедбірнің ән мирақлы қысмы яры геджеде башланды. Санада Слот, Кипелов, Мордор адлы рок тақымлар иштирах етті. Арби техника вебинден зяды адам шоу-хирург байкерлерінің ижрасында бедди қысымдан башланды. О адамларны қорққаннен қорқузды. Бойле темашаны адамлар бір ел бекледілер. Мирасимнан буюк салютнен еквелледі. Мухаммед Зикриев, Эльдар Заитов, Милет Ичун. Бутын Русияде мұсылманлар Құрбан байрамыны қайдетелер. Ахмеджете байрам тедбірлерінің меркезі Тренёва наратлық бақчасы олды. Концерт ярмалық милли көреш бойынша ярышлар. Eglenje программасы мераклы олды. Мевзуны мұғбірлеріміз девам ете. Яш оғланлар мұсафырлеріні шәрбет иле сыйлядылар. Бұ қадыми ань-анеден Ахмеджетте Құрбан байрам қайдетілігі башланды. Холодный и сладкий. Мирасим мусафирлері ичон шәрбетні ескі рецепт бойынша лимон шырасынен пешірділер. Это лимон, сахар, лимонная кислота получится такое. Бесплатно возьмем, бисмилля всем. Құрбан байрам мұсылманлардың ең эссас құрбан чалув байрамыдыр. Оны дүнияның әрбір көшесінде мұқаддес ерлерге Мекке ve Мединеге acılıkның sonunda kaydettiler. Dini mühimliğe insanları birleştiren, rahmet ellerini uzatan ve yoksullara, et görmeyenlere bol bol et aşatan bir merhametlige birliğe çağıran bir bayram. Шахзаделер, Алладинлердің киімлері ve мультфильм қараманларының ойынжақлар. Тренёва раатлық бақчасында бұйық ярмалық сергі çalıştı. Қырымдаки әмели сүслü санатының 15-тен зияде ustası өз иджадыны тақдим етті. Кечік масада есе бутун ханлық ерлеші. Бұ милли киімлеріні кейген қоқлалар. Қадынлар ве ер кішілер парла құрбаларда. Яш қызлар, чалғыжылар ве чобанлар. Олар эпосы Эльмира Хайруллаева ве оның қызы Зарема Молланың эллерінен ясалған. Олардың коллекциясында енді 4000-ден зияде қоқла бар. В случае это делает моя дочь, это я делаю. Она в данном случае, видите, все вот моменты нашей и костюма, и кухни, она их вычерчивает, как оно было в действительности. Если смотреть, это стол точно музейный, и вариации то, что блюдо, оно даже посуда была в орнаменте, и для каждого блюда была своя посуда. 5000-ге якын инсан бір саат давамында раатлық бақчасы Қырым сәкенлері ве раатланғанларнен толды. Это еще одна возможность нам быть вместе, быть едиными и не забывать глубинные смыслы нашего праздника Курбан Байрама, Уразы Байрама. Помимо смирения перед Всевышним, это сближение друг с другом, прощение обид, посещение родственников. Это как раз-таки тот момент, когда мы можем заботиться об отношениях, быть ближе друг к другу. Яш спортчылар için milli күреш ярышлары тәшкил етілді. Эсас бақшыш адетінже қой. Это уже 11 раз мы проводим Курбан Курештер совместно с муфтиатом. Поэтому большое спасибо за их поддержку. У нас сегодня очень большие призы будут, очень большие подарки будут, кубки, медали будут, значит, и ямек, естественно, будет. И в абсолютно весовой категории, значит, мы решили провести среди детей и юношей, не взрослым дать, обрадовать наших детей по мусульманскому шариату, значит, и этим юношей. Это наше будущее. Санада ise milli ve özgün yırlar yangırады. En yaxşı icadi takımlar ise milli Kırım Tatar oyunlarını toşediler.
кезні Құрбан байрамын хайырламақ істейм. Әркезге салық, селаметлік. Bir olunuz, beraber olunuz. Kartların çette bırakmanız, yaşlarga kol uzatınız, akıl öğretiniz. Çünkü bayramlar o hem eglenci hem de akıl paylaştırıcı bir şeydir. Bayramның musafirleri yaxşı keyiflendiler, Mirasim toplanğanlarını eposını birleştirdi. Это очень радует, поскольку большой интерес и уважение к другим, как к своим единоверцам, так и к другим национальностям, поскольку сегодня только в российском Крыму это стало возможным, и мусульманская умма полноценно, как и все религии, развивает и сохраняет традиции, которые есть в исламе. Muqaddes bayram pilav degustasiyasynyň bitdi. Qurban bayram 4 gün qayd etili. Tantanaly mirasim Qırımның her bir köşesinde keçi. Бахчысарай районында Бүйік Қаралес көйінің сәкенлері Құрбан байрамны 100 килолық пылявнен қайдаттылар. Оны пішірмек үшін 40 кило ет ве 50 кило пырныч масраф етілді. Құрбан байрам бұл құрбанчылыдан ғайры бір-бірімізге яқынжа олмақтыр. Оның үшін бұл күні ем топланғанларны, ем мұқтажларны пылявнен сыйладылар. Kurban Bayramı pek şen ve güzel bir şekilde bu koyda geçe. Karales koyu son yıllarda böyle güzel bir merasimler geçirmeye başladılar. Балалар ise тетбірде милли күреш бойынша ең күчліні белгіледілер. Ежеди тақымлар ise халық ерларын ижра етті. Бахчысарайның 6-й микрорайонында интернациональная соқағында 30 елдан зияде не yol бар, не де ышық. Ерлі сәкенлер шер мемуриятның yol башчыларына дефалар демурачат еттілер. Ама меселе чезілмей қала. Енді бұл суалер Девлет ве район шуралар мебуслары Василий Рогатин ве Шевкет Бекировның незаретінде болуна. Олар меселелеріні яқын вақытта чезмеге сөз берелер. Это должна быть проектно-сметная документация, это должен быть нормальный асфальт, освещение здесь должно быть. Потому что вот люди, в общем-то, с этого микрорайона, он отдаленный от центра города, где находятся школы, больница находится, и людям приходится добираться. Многие идут пешком, детвора. Поэтому основной вопрос вот этот здесь, дорога. Екі ярым бен қандел Қырым көпірінің демір yol қысмыны ярықлаштырачақ. Оларның ішінде 60-ға яқын иқтисади светодиод ерлеше. Олар ақшамысты өзлері янажақ ве саба сөнежек. Қанделер суға даяналар ве коррозияға қаршы қорчаланалар. Ұшық бір йоднеліште яна, бір ава редетінде шей көрнежек. Ұшықның тұсу таби безға яқын. Керек олғанда системаны ұзақтан Қырым көпірінің мерkezінден доғыртмақ мүмкін. Бөле тіремелер енді аман-аман 60%-ға монтаж етілді. Олар yolunun екі тарafында қойыла, бұл система енді тест тешкерулерден кечті. 1 километрлік yolda 3 saatқа 150-ге яқын қандил яқылды. На железнодорожной составляющей Крымского моста устанавливается 2500 опор освещения, которые устанавливаются шагом от 13 до 16 метров. Шаг выбран из расчетов проектного института для обеспечения равномерного освещения и железнодорожных путей и смотровых ходов. Монтаж опор освещения на Крымском мосту в настоящее время продолжается. На сегодняшний день установлено 1900 штук и остается около 600. Бір вақытта емде фарватер Дамартанның мемори ярықлар монтажы кете. Демир yol қысын планлаштырылғаны бағымда кейілінің сонында çalışып башлайжақ. 2 миллион рубле Санеси Тарванын жанын құртармақ үшін тамам бұл қадар пара керек. Бір елі Вельсон ара крови деген дешетлі диагноз қойылды. О вақыттан бірлі қыз яшамақ үшін күн көреше. Шымды 2 баланың анасы өзінің насыл дуяуна амелият үшін не кереклігі ақта бізім невбеті келіп қамызда. Дочечки моей. Сания Сеттарова 2 баланын анасы бутун вақытыны оларнен кешіре. Көз яшларыны зорнен тутып, евлядларының фоторесімлеріні көстере. Олар оның қуванчы, тамам олар үшін ой яшамаға істей. Бір ел евелці октябрь айында қадын баш ағыртысына шикает етіп башлады. Сания бір қач сефер терапевт екімге мұрачат етті. Вирусқа қаршы илажлар ішті, amma баш ағыртысы қалмады. Тендурист қадын рухтан тушып башлады. Нам долго не могли поставить диагноз, мы сдавали анализы, и опять приезжали домой, ей хуже и хуже. Ей капельницы сама ставила, доктор назначал, тоже ничего не помогло. И когда ей стало совсем плохо, мы поехали в приемный покой с болью в желудке. И тогда нам поставили такой вот диагноз.
Қан хасталығы, ярамай хасталық бойле дешетлі диагноз қойылғанда Сания Ситтарова 29 яшлы еді. Енді яш ананың өмірі хастахане палатасында кече. Тоқтамай анализ тапшырмақ, емде химиотерапия сеансларына қатнамақ керек. Меня привезли по скорой и вот положили. Через 2 дня мне сразу начался курс химиотерапии. Сложный курс, 3+7. Ремиссия после 2-го курса уже один наступила, да, 1% от всех бластов оставался. Шымды Сания Ситтарованың қорантасы донор араштыра. Қадынға башқанын кемік миыныны отыртмақ керек. Без этой операции, к сожалению, сестре не выжить. Очень большой риск, то есть химиотерапия не вылечится, к сожалению. Единственный шанс на выздоровление – это сделать трансплантацию костного мозга. Сания Ситтарованың доғмыш татасы донор олмаға қарар алды. Ама кереклі анализлер тапшырылған сон келешіклік 50% олғаны белі олды. Я помню этот день, когда пришел ответ с Москвы, что, к сожалению, я не могу быть донором для своей сестры, что надо начинать поиски неродственного донора. Я помню, это был очень тяжелый день, потому что мы ждали, родители, родственники, сестра моя, мы все очень ждали этого анализа. Мы верили, что я подойду ей донором. Сания Ситтарованың иммунитеті зайыф олғаны себебінден обутын вақытыны евде яда хастаханеде кешере. Шымды оның сағлығы стабиль дәрежеде, ама хасталық әр вақыт зарар кетіре біле. Егер қоранта донор тапып олса, амелият октябрь айында Москвада кешежек. Оның фияты 2 миллион рублені тешкіл етежек. Ярдым етмек үшін реквизитлеріні экранларыңызда көресіңіз. Султанес Такаева, Севиля Меметова, Герай Абдуллаев, Миллет үшін. Ахмездетте Қырымның ең яқшы идманчыларыны мүкафатладылар. Зянат Байрамнен беден тербиесі қадимлеріні мемурлар, мебуслар ве жемат эрбаплары хайрлады. Қырым Жумхуриятының спорт везірі Ольга Тарубарова бұтын ярмаданын онлар жедманчысыны нам қазанған қадим онванынен тақдирледі. Емде беден тербиесі күннің 80 елығы себебінден идманчыларға тешекернемелер ве фахри ярлықлар берілді. Сегодняшний день физкультурника совпал с моей записью в трудовой книжке. В Бахчисарайской спортивной школе у меня сегодня 30 лет стажа, педагогического стажа. Мною и моим отцом, моим коллегой, соратником и помощником воспитано 16 мастеров спорта, 2 мастера спорта международного класса, более 40 кандидатов в мастера спорта, ну и достаточно много разрядников. Семейізде клифдайвинг яни юксекліктен суға сычыравлар бойынша халқара ярышлар кечті. Иштиракчылар Украина, Америка Қошма Штатлары, Мексика, Бразилия, Чехия, Колумбия, Италия мемлекетлерінден келділер. Бұл 14 спортшы олда. Бірінші ерге британиялы Гэри Хантнейл олда. О $7,000 мүкафатны әлде етті. Екінші ерде бозым Руселі спортшы Никита Федотов ерлешті. Ве үшінші ерге Чехиядан Гэри Хантихал навратил чықты. Экстремаларның сычыравларны Эльмас Аблакимова көзетті. Денизге 27 метрлік қаядан сычырав. Учсане девам еткен учув вес сувға 8 метр теренлікке далу. Семейізде жива енді үшінші кере бұттын дүниядан экстремаларыны топлаған ер ола. Бұ ерде клифдайвинг яни қаядан сувға сычыравлар бойынша ярыш өткереле. Яқын ерлерден сержелер бұ темашаны көзетелер әрбір сычыравға халқара жюри қимет кесе. Сержелер ең зияде трамплинде көстерілген темашыны бегенделер. Бұл спортшы суға супермен оларақ, яни қырмызы плащ веб потеклернен сычырады. Элемент шоу, но это грандиозное шоу. И это очень страшно смотреть. Они молодцы. Они просто безумству храбрых поем мы песню. Гениальные люди. Ярыш уч басамақта кечті. Садек сычыравдан мүреке бір қач айманлы сальтыға барғанже. 14 шыракчысы арасында бірінші ерні ве $7,000 британиялы Гэри Хант әлде етті. Бұл ғалебелер мана әмінлік берелер. Ама сенде бойле страйк олғаны әмде бұйық месулетлік. Энді ярамы нетиже көстермек мүмкін дегіл. Жюри қарары бойынша екінші ерде Руселі Никита Федотов чықты. Ребята все молодцы, у них очень высокий уровень, и с ними очень тяжело бороться. Просто кто-то просто на расслабоне прыгал, кто-то на контроле,
Келечек сене тешкілятчылар да чоқ ішчіракчелеріні беклейлер ве халқара вазиет буна кедер етмез деп умют етелер. Эльмас Аблакимова, Асан Зивадинов, Миллет Ичун. Шымдықы дақаға бойыпсы қаберлер келечек әнімізні 21 бұчуқтақа чырманас қайырлы ақшамлар.